Taba kholo ke ena, ana o kila ameha kotsing ya koloi, ana o kila phetoha ka koloi, kapa wa thulwa ke koloi, kapa wa lahlehelwa ke e mong wa leloko ka baka la kotsi ya koloi. Haebe ho jwalo, ikopanye le maqwetha a hlwahlwa a Greenberg van Ryan Attorneys o ba fumana Kronstadt ba tla o thusa ho kenya kopo ya hao ya Road Accident Fund. Ke bua ka claim ya Road Accident Fund. Romela molaetsa ho WhatsApp kapa o letsetse nomoro tse latelang 062 496 1059 062 496 1059. Greenberg van Ryan Attorneys, re mona bakeng sa hao. Yeah, mameri o Mateo FM metsotso ke supleng ka morao hora ena ya borobong ke letsatsi lane Dr. November. Yes, Bona Lishapa in community of property. Bona Lishapa in community of property. I can say Lishapa in community of property. Linkopan it's a Takanadi truth. 2107 so seblela fela hore ke metsotso supileng hang fela ka mora hora ya borobong so seblela hore re mokgahlelong wa qetela wa Haribuweng o tsotsi le festival mo ho le hlagazi le tsatsing le la ka jeno le tsatsi la laboraro jwale wa tseba he hore mokgahlelong wana wa qetela wa boraro wa Haribuweng ka laboraro tjena o teng Dr. Dr. November ho teng tsatsi la ka jeno o tlo bua jalo le baratani a bua jalo le banyalani lona he ba malapa a tobelang dialemong tsa lona hle bolelanang hore o teng Dr. November hona le rona tsatsi la ka jeno Dr. November dumela my friend me Grootman me Alex ke thabetse bona o ke nna thabile me na gitumetse papa no mariale bona wala ko bona ora tseba bona ka boraro tsena go ditshwe no batho ba dutse dialemong tsa bona ba duleng data ba duleng o tseba re bua ka ntho tsa manyalo le di relationship ne ke na le one of my friend Pastor Kareti. Thank you Dr. Tsheule ma le mufumadu wa lona guys ke le rata hole family ke rata nyene qata ngotso mo wa se ka kru good medicine mamedi le lona dumelang hle ke live page tsa ka tse pedi actually ke live TikTok tsantsina o TikTok ka ke Dr. November ka Pastor November ke live teng hape ke live o Pastor November and Victoria's Faith Ministry page ya ka Facebook Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Somebody ne ke qoqa le one of my biggest friend ke mo ratang haholo Pastor Kareti ampotsa no vimara konjetse why are you so passionate for manyalo for living relationship that I'm so passionate for Tsena because I know hore tseno di shapa o ruteile a wa ruteha o na le tšhelete o na yona o jwang kore wa bona yeme ke kore ntho tsa manyalo le di relationship and that di shapa batho ba bangata and that's when pelo ya ka ile ngwana teng because ke tseba frustration e tswang ke manyalo le di break up le ke di divorce that the divorce na divorce ke tsaba bohloko that is why ke ne ke nke bike ya ka ntate ka mora hore ke divorce for the second time ke ne ke ka lolela Swaziland ke nkile bike a fihla Swaziland ke re ke lo ipeha hantle ke lo itshidisa a fihla Swaziland ke nwa jwala ke le moruti November ene ba motseba ke nwa jwala ke tawe ke la flat ke lisa ke divorce from Swaziland ka no man let me change the kitchen location ka ya Maputo ke tsama ka bike alone ka kena Maputo ka fihla ka dula 2 days ke hirile hoteleng e very entsweng buso a ke utlwa hotel na isa le ke la full time ke le miserable and frustrated ke ne ke le tlapong ke la ka ya tlapong Maputo ke jaifa pat agree with the ba za rona ba bo judgmental of the judge shoot of the judge kick judge of the advocate of CU of just balisi kwa kieta sara morata mara ki fika hotel ya green ki le tlapo a ki tla tlapo a ki fika hotel ya kele pilo ka le buku ka go Maputo ka feta ka re Botswana a fika Botswana ke
ke hopola do you know that o ba frustrated o ruta sarati o ke pula o ile ntse ya basadi ke hopola ke le restaurant e nngwe ke so ha qetile restaurant ke ne ke le yona e pela hotel ke bookileng yo Botswana so ha ke tlo restauranteng ke lo roba so this guy was with a restaurant I mean yes with a hotel o makalenda o lo roba la jwang hona le banana man hona le tlapa next to the restaurant ne ke hona le tlapa ntate ya bo usba Mohammed ba Pakistan papa kile ka di khwana tsohle ba kapile mara ka kuta ke se interested o bona kuta re ke ba kaololla ke tsama ke hotel fika ke la ka hotel ya Botswana fika ke ke ne ke bukile 2 days ka tswa Botswana ka ntho Namibia group ka fika ka buka 2 days Namibia ke fika ke buka Namibia ke bukile jwana hotel ya Namibia was the best hotel because ne di dimalo watle ha ka utla kutle metsi a ntse re shwa marina the ka ke tswa ke re clubong ya teng ha fihla clubong ya there's a restaurant e kopaneng le club bile ke club and restaurant Namibia ha fihla mo ke kena mo ke re selalo mamedi ke tsba re haleyo ene ke tsba re haleyo ke fihla ke re selalo just selalo pop mamedi Ki bukile 2 days, ki robetse 1 night. The following day, ke tswa ke sa hlapa ke khutela Bloemfontein. I drove 18 hours from Namibia to Bloemfontein. Ke sa robali anywhere, ke kena di garage ke tsela petrol. A ntse ba sheba bana ba batla bana ka re ba ntse ba utena lo. Kutwa ke sa batle next mo mamedi ko rena kutwa ke sa tlo batla le ya fanye wentrateng e ntseng wa shi e kgatsitseng la nku. Ne kutwa ke sa batle le ke bona ntrate e kgatsitseng go tinyetse wa shi. Ana le ditse ba utse se bona se bona. Hallelujah. Ne ke sa batle le ke e kgatsitseng e be wentrateng. Ene hona tsela tse ke di utlwisa mamedi wa ka rata. Ene tsena tse sa ja material o mngata tse tsane tsa le rap mara ne se tlhahlo le ke di batla le di bona le ka mafe ka mora so ntho ya lenyalo le ntho tsa di break up I know di frustrating batho ba bangata ka nnete nna some of the thing e batho ba sa tsebeng ka nona nna ko ne ke tla me rope ke re ke ipolaya mara tla bua ka tsona ka tsa tselele mamelona le nako ene ke re ke ipolaya antse ke dula Freedom Square ke shiftile bethe ke tlositse ka tlong ke shiftile bethe ke beile stool ke tla me rope ke re ke ipolaya ka bakala lenyalo mo mamelele ka bakala lerato now that is why kanete ke leng so passionate ka taba le rato le o la ka tsa thusa batho to the extent of what tse maobane ne ke nana o tswa dintho tsa manyalo le di relationship how di bua o le on a position ya boruti batho ba o jaja maobane o nna le batho ba bua o na le o sana nna mona ha ke tla radiong ke kena ka 11 o'clock 11:05 ba ke letsile mona le o sana dikeledi a re monae ha mo batle monae batlanyana step so batho bana ba phone ba re o seno ha tsamaya lot of people bana ba phone ba re tsamaya few people bana ba sa utlwisisa ha ke fitla ke re ho bona guys this thing is the way li banga dintwa ya divorce bo mo tswa lenyalo le tswa eng ke mo ke ba jetse ke guys this thing is the way batho ba banga ding ha qetile be ke mo invite o swate ke re ke kopatle kwang because ke be ke re a tlo kopana le nna today ona le te ha ke mo rapela ba mo loile ba hona le o siankile monna wa hae ya mosebedisi ya sebedisa meriana ya bitsa monna hae ka meriana a mo kentseng strito a kentseng this lady strito re monna ya ska hlola morata ke mo rapeletse the lady e nyatsi ke a bua ka ho yena so ntho ke batla go tla ho yona ke gore kana botse di ha ke ba ka ntho tsa manyalo e ka reng ka be ke di bua ke se moruti because tse ding tsa dintho how di bua le moruti batho ba ja cha wena ha ba check the reality ena yo le ngo yona because ne ke ba ka gore ho useless gore mosadi a tlwelle monna for cheating ne ke ba ka ntho jwale how e bua le moruti e ka re bua la bana re ba cheat but the reality of the truth if wa se ka re ka ba honest mosadi ya tlohella monna for cheating not unless that cheating ya o safarisa tla bua ka nna tsa tsileng go ba gona le lo Right. Dr. November. Mana le futumetse mana le shebile bile le panya. O ke ena tsa tsile. Ha re mathe. Saka se le wena Dr. November pele le kena puong ya tsa tsileka
ke angwe ke taba eo Dr. November ka tamo ha hlalosa gona go baneng a le passionate ha kana ka Dr. November o bua nnete hobane lenyalo ka bolona ke institution e important ka very important hobane Dr. November ka fumana hore ka a ke jwale lenyalo ke step ka bophelo yes fumana motho a tla you are a hole hantle ke step no sky fita jwala ka ndoda lenyalo ke eng ke step o nyoking Taba lenyalo ke step sa bophelo o iqetile nda jwale ke ne ke re Pastor November o fumane motho a tsama ditepe tsa bophelo hantle a hole hantle a hodisitswe hantle a kene sekolo hantle a pase a thole mosebetsi o hantle a fihle stepeng sena sa lenyalo sena se be se mo fekekanya hona ho eleng hore le bophelo ba hae bo be bo fela go re bophelo ba hae fela bo be messed up because of stepeng sena sa lenyalo so batho ba na le ho nka stepeng sena for granted that is powerful and dangerous ke sana sa bo teenager but o tshetseng take nna e kereng there's something e re shapile hona le university for ho ba le ponisa kapa ke college how about our ponisa how about our nurse there's whatever about our doctor everything in a college in a high school in a college into university you can call them but ha re tla le rato kapa lenyalo ha rena dikolo fontswe wa ithuta kwana ithuta and the sad part omolomo because o ithuta ka boyena ntwe ithutileng yona you think ore e right because ke ntho e tswang wena ye o ithutileng yona and ye nngwe o ithuta yona then a o qetile just because it's wena we rutwe ke kelelo yao and because o trust kelelo yao that is ona le batho ba re la sa yetsa ntho wrong lenyalo ka relationship la o so mojwetsa ka sudu aka se o mamele because the way I trust kelelo ya hae o believe ro ntho ngwe le ngwe yetswang kelelo nya hae ke nnete that is why now re fihla manyalo le di relationship re etsa di mistakes tse ngata because we always follow our mind and because we trust our mind that is why o sena batho ba re gona ngo ka o re ba re eletse instead re kampara ba stable but o bile nnete re ke step sa bophelo ntweng metsotso ke le shomela metso robedi fela ka mara hora ya borobong ntse re le hona mo Dr. November re sa etloela ntse re bua ka yona taba yena potso ke ena ya letsatsi la ka jeno o di mataba tsena ka ofela ha re se re le ka hare jwale manyalong kapa dikutlwanong o khona o hlokomela jwang wena o itseba o thabile wa tseba o khotsofetse o khona o hlokomela jwang hore your partner e thabile kapa e khotsofetse ona le kana kongwe mo ke le ka bona sebakeng se seng motho a bitswe for interview ona nne re tlo botswa ntho tse ngata ba motse o nyetse a re ba re motho ha o thabile a re o nkutlwe hantle wa ha o motho o thabile na a re wa o sampotse nna ke thabile a re a ke botse wena because wena wa itseba ke batla wa hao yena o thabile o khotsofetse o tseba jwang ha yena khotsofetse how do you know that yo mamedi ko po kena tabengena yo what's a kubulele I just want to be very honest a se ngata o ka tsebang a se ngata re tsebang di partner tsa rona di thabile ka pa jwang and I go blela why most about us at the partner at di thabile ka pa jwang I've learned something with most ya rona manyalo re kene really independent e bile really re ikemetse kore you are o ka ra lenyalo but you are independent o ikenetse o le mo lenyalo le o Taliban o etsa o Taliban ka hara Taliban yes most of the time we are individual but really partners but we are individual this male you are my wife we are individual but reka hara lenyalo I've learned that because if before you talk karabonya because if ne really together manyalo ne re to gona hore ke tsebe le dintho tse utlwisang bohloko le dintho tse o thabisa le to gona le tseba and number 2 next out to di etsa dintho tse utlwisang bohloko because ke a tseba hore ke na le wena le ka ra lenyalo lena number 3 ne ke tlo ba concern when dintho di sa tsamaya hande but ntho e ke buang e kereng
we are individual ka ramanyalo le ho ja re le ka ramanyalo mara mo le mo o phela bophelo bae. That is why rena le batho ba o ntsa etsa e mongwe nyetse mara o ntsa phela bophelo ba before anyala. Ke etsa sense o nyetse but you still live that life here how as if you don't have a partner. Unto tsamaya bosiu tso tsamaya ba khotsi bao unto khutla mohlango ba tla ngwetsa eng o na jwana de bo tsamaya ka o de o nwa ka teng o e mong ke mosadi o tsamaya ba khotsi ba hae o ya ha bo bona o lo dula ha bona o tshekela ha bona o etsang. Now that is why ho sa tlo ba easy hore batho ba tsebe hore di partner tsa bona di happy ka ha di happy because we are individual. Re kene re le babedi but ke mong ke ntse ke phela ba ka ke le mong. It's like I'm not married, I'm not committed to anyone. So that is why una le batho ba ngata ba sa tsebe because if ne re kene re le babedi lenyalo ho no tlo ba easy re ke tsebe when you are happy or if you are not happy because ne ke tlo gona ho tseba ke iphena kwa ho tseba partner ya ka because ke engwe ya dintho tse etsang hore o ka tseba how when your partner are happy ka pass right. It's when o mo tseba. Now ka bo madimabe ha re iphele na kwa tseba di partner tsa rona because we are not there for them. We are not in the marriage for our partners. Re ka ramanyalo for bona. Re ka ramanyalo for runa. That is why we iphilela phelo bao. So I see into is and ka bo madimabe most ya batho ba ka ramanyalo le ka ra di relationship ba dula le di partner tse seng happy. Most ya runa. And the reason why responsibility is because we are about to tell like you tsebe. Therefore I ke gone lo bona when o se right. Akio ibila ke khathalelo o tseba ke tsotela sentho yo ke sebetsana le yona hore ke tsebe partner ya ka hore ke tle ke gone mmona ha thabile le a sa thaba. So ha sentho bonolo because ya o qetela hoja ne re le ka ramanyalo re le babedi re live together in this marriage. Ne re tlo gona re be le nako ya re dule fase baby a konjetse so le sharp na ke tla ke re ha ke etsa example ke na le dikoloi tse ke di kalamang ka hona jwale ke na le koloi tse di man semi man a ke di sebedisa but I'm telling you di njotsa hore di batla service mara ke di kalama alinkutlwa wa tswa di etsa di setetse nako re kana go itseng tshwantse di service. Now nako ya ha fihlile whether I robeile kapa ya robeya koloi o tshwantse ya service ni lo chekwa because of o tshwantse ne jwa I monitor service ku monitor koloi iseng itliswa ise robeile o isa koloi so ka robe. So if ne re le batho ba together ka ra lenyalo kapa ka ra relationship ho no tlo ba le nako yo re dulang fatshe re sa tlo dilana le di issue mare mo ke tlo botsa gore baby mar are you still okay le nna ntse go khotsofatsa I'm still that person you know mo choose and ntse ke tsa dintho tse rata battery. So that is why responsible how is kinto tata hole for service tata a service manyalo. The only time re dulang fatshe ke about to a choose e o tsama bosiu ha o khathale eng but ha ona mohlang re dulang fatshe re le right re thabile ko re ke hlola ke ra ke ba continue ke but ba tsebo that thing is very important just to make a good setup le restaurant ha le fika mo restaurant ha le tlo dilana le di issue o tlo botsa fela gore motho a gore mar baby I'm still the same person now ke ntse go tshwere de bo untso ke ntse ke etsa ke ntse ke le seo o nongo se bone so nongo se rate ka nna I'm still the same man kapa the same woman a re di etse ntse so the only time hlang re tlo bua ke is up nkhala ka go bua ibila ba se khaya bo nkhala go na di tele into le uyenza unthatha kancinci uyanyatha so that is why it's a problem about ribe batho ba gona bona re batho ba happy kapa ba happy. It's a problem. And always when o botsa potso e norna ana your partner is happy how nam tha raba because of what's it o tla raba jo because of what's it and how nam tha lebelletseng anyway not it. And you know what's Kai the biggest problem here ha re qetile o bo batla the same person hore a fair happiness ye wena o sa depositang ka o yena alinkutlo. There is no way you can go to the ATM with Royal Cheldos a depositor. Most ya runa manyalo in the relationship re expect happiness from the partner in taro. No on tabis
But the same person, you did not deposit happiness. How about deposit happiness? Oh yeah. How about deposit peace? Maru expecting a peace. I will say, Nanga understand that when your partner is happy, but it's about you did everything, about you are doing everything to make the person happy. But relationship in most of the time, I say let me make my partner happy so that he take honor or expect a happiness because he has more key deposit like away. 069-846-5476 069-846-5476 motho wa hao o happy ke utlwe bo mme hangata la ba kena monana nna ntate yeo na monnaka ke batla utlwa nna monnaka tsa tshinde le wena ntate ke utlwe ba ntse ba lana ikona mosadi ha ikona ha khotsofale batla utlwa mosadi yo today orna wa tseba na ke nsetsa mora ska khotsofala ke nse fihlelletse mmono hore a ska khotsofala o jwang ke la tsela batla mo itse tsatsing la ka jeno he mamedi wa Motheo FM 0698465476 sentse re bisana jalo le Pastor November ke Dr November hantle hona le rona ka kwano re ntse re bua taba tsa banyalane re bua taba tsa marato re bua taba tsa bohlokwa o utlwile o tseba jwang hore motho wa hao o thabile jwale Pastor November Dr November ke batla ho botsa hore jwale ka hore a re ke re servisa manyalo a rona ha re ke re iphe nako eo ya hore re dule fatshe re botsane hore motho wa ka o thabile ka pozwang ebile o hlalositse hore le motho ha tsebe hore na potso eo ai arabe jwang o kgona ho bona jwang hore motho eo o araba ka nnete kapo ha arabe ka nnete wa bona o tlo tsebang ha motho a araba ka nnete kapa a sa binete o tlo tseba when o mo tseba ke go ba repeat yeah hore motho o araba ka nnete ha o mo botsa potso eo kapa o arabe ka nnete o tlo tseba when o mo tseba. If I know you la o ka re baby ke sharp ke tlo bona hore you are not okay if you are not okay especially ko tseba la o ka re baby ke sharp ke tlo bona hore you are not okay so the only way you can know hore your partner is sharp kapa le how araba because ona le batho ba ka re no ke sharp wa tso ba ya re sharp because ba bang ba qoba ditaba because wa tseba hore if I ka re no I'm not okay it tlo ba issue so ona le batho ba ka re ba sharp and ba se sharp so and it's dangerous to dula le motho kapa phela le motho ya seng sharp. It's dangerous momamedi ho phela le motho ya seng sharp. So that is why number one it's very important to batho ba tsebana know your partner o mo tsebe abuti wa ka batho ba ntho important ke hore batho ba ka ba ithutana ba ruta ba ithuta di partners tsa bona so that o mo tsebe le ha sa iketsa eka o thabile mara sa thaba o kgona mmona le ha sa smile or mara sena smile ha se se ke tsebang wa fake this person today something is not right and if batho ba ka ba fihla ntonyeno that I'm telling you and ya bobedi when motho se sharp ye mo ya dintho tse tsa gore batho ba tsabe hore no baby I'm not okay agree obvious ke hore o tlo thola hore ko wena nkentse hore ke se ka ba right now ewe se itla re ha ke re ke a bolela hore no I'm not okay because of you o so tlo kwata wa react o so retsa that's when batho ba ba qeteletse motho sa actor ba re no ke okay but as okay kanti hoja batho bana ba ka ba tseba hore when motho ra ke okay you need to allow that person or answer liqobalai because how is he okay I need to give you that chance ya hore umplele bohloko ba hao ke kgona ho botseba e tle ha ke kgona ha ke dilana le wena ko fodisa mara be ke tseba pain ya hore e kae e khotsweng ke nna mhlakazi a ke tsebe ka po utlwa Pastor November a ke tsebe mohlomo le ena o tla ntukisa Pastor November utlwa a re nnete e tseleng eo partner ya hao e arabang ka yona nnete ha e karabong e a ufanyona nnete ha e karabong we tseleng eo it's not inside it's on top right now my partner she is very happy from Apostle Selawe Mokale Kintebaleng Mokale re dutse re mametse bahlele bo babini ba mamele ide ndiyabona uqaba mphendula ngoku uthi hayi ndivuyile wow yeah
ke taba tse monate ha e bonolo taba ya hore o dutse le motho wena you are sure hore I'm doing everything that I can but motho yona ha a thaba e betse jwa ke batho ba bang hore ha thaba ka hare ho lenyalo ha thaba ka hare ho relationship but ha le ka hare o bona fela all these smiles but wena ha o tsebe hore ha thaba because ha le tsebane jalo ka ha o tsho Dr. November hore karabo e ho motsebe o tla utlwa tsela yo arabang ka yona o tla bona le wena hore a tshe ha se yona o tseba jwang ha le hantle ke motho wa ho ha thabi ebe wa ha o thabile mmamedi ke lo dula fatshe wa bua le yena wa kwa mmotsa hore standard sam o right ba ba hlokala kana go nngwe re ke re refresh Dr. November o buile ntho ya bohlokwa hona jwale tjenana a re koloi e ya servicing ha nako ya teng isa robe hari emily e robe because ha ise robeile ke mathata o yeah o nka matsa yeah tering tsa tsona Dr. November ha isa le di robe ha di qala yaba re fihla o kila bona ha o haile ntlo di ma foundation e krekile le ka mara 50 years okay bona itsa maka le side foundation is setse ntlo ne tsama ka side tse checha ya ka thoko ha ya dula steady because foundation ya teng ha isale e crack now we don't know hore na what habile ka haro renyalo mamedi ke na re ke o mametse Dr. November ke matshepiso mohlang batho ba ka tsebang or ba batla manyalo you know ke hlola ke re ona le motho a tsong lo kolla seeta sa hae o thabile le ho feta boteng ba monna hae o thabiswe ke seeta sa le bai a le ngotla do you know that hona le batho ba o tholore you are my partner maribile o thabiswa le ke seeta e se nna o thole seeta se tlisa thabo ho wena o le partner yaka ho feta nna ai ha le nkutla se hona le motho a tsong lo kolla le bai o excited thabana le yona ke a fetang e feta ho ba le partner ona le batho a maphilong a batho na ona le batho a sa tsebeng hore bana ba lo batla maphilong a batho o bana le ka mo manyalo le di relationshiping ona le batho a sa tsebeng hore bana ba lo etsa I'm telling you ene batho ba ono ke bana ba hore ke di ba utswang khotso tsa batho o thole hore ibile you are happy hono le one but since you tlise motho na bophelo ba ibile you are miserable ibile ono le happy when only one because rona ntho e ke bana batho e ba sharp because people they don't understand ba lo etsa maphelo a batho ba bang ona le batho a sa tsebeng ba lo etsa maphelo a batho ba bang and ke hlola ke re when ke fihla ona le o se o le happy for 70% be ke fihla ke minus hape o sontsona le minus 30 yo be ke fihla pe ke minus up o thole since ke fihlile o so le happy 40% a o tshora mon ke mathata and problem is people they don't understand how ke utlisa phelo ba ka ka nna ke tla phelo ba o tshwantse ke ede happiness hodima happiness o sontso lo yang because ngile ka bua ntona ka purpose ya o reka koloi e etsa happy le ba ka le etsa o reke eng whatever TV company phahlo ke ding di o etsa happy so what about ha ke utlisa bophelo ba ka mantso mo wena o no tshontsong ke etsa happy ho feta seeta e seng hore ke be ke utlwe ke nja ke thabiswe ke dieta feta wena maroli partner yaka does it make sense ai doctor ke yena e mong ka mona mmamedi a re nove re dutse fela manyalo nke ho kwata cause re dula le banna bao re sa ba rateng hobane banna ba rona ba nkilwe ke basadi ba bang se re dutse fela ka la bana ana yena monna eo o na thabile na yena monna eo yena o jwa wena ra utlwa ra wa thaba yena o jwa alright unkwe ke monna ke mosadi e mong o jwa pele a nkwa ke mosadi o na le jwa doctor o buile ntwa bohlaka ke tlo e pheta
re isa servicing la isa robe before a ka tswa o na le jwang ra ka ra dula fatshe ra tseba ra buisana ra mona hore ra khotsofala hore a motho ka nnete e ka re ha hantle e ka ba re lokisa ka Ariete was a can. I'm not Harriet. And I don't get it. Most about problem until I know what's my own come when that the company the mutual ratana. Nowadays, Unga Grace, Oceana Kakiti, Oskapakima, 8 July, but what do I about Sabarati? I'm telling you, Unga Grace and the Muru company the mutual rata. Nowadays, I will say 80% about Bakaramanyano about Sabarati, the relationship. Or compromise. yeah What's about wena mhlakase ke batla go tlela tabenyo Pastor November na ibua ha tla etsa mohlala ka seeta gore motho gona thaba hona ha rekile seeta hona le hore a thabiswe ko wena ke batla ho botsa November gore na motho gona ho thabiswa ke seo o nang le sona ho feta wena na. Okay, it depends. That's very powerful. That is very powerful. That question is very powerful. How do you mona re fihla re a difara jwale mo re na le batho bana ba reng ba rata tšhelete basadi ba ratang tšhelete ana taba le wena ana ntwa e batlang wena mara ntwa e batlang wena la ka etsa ntho ngolong la ka ba mosuna before go tla la o tswa mosebetsing la ka ba mo etsa ntho ngolong if a rata tšhelete whatever you etsang wena a itlo me etsa next because ntwa e batlang e mothabisang ke tšhelete re na le batho most ya etsala he re na le basadi ba ka thabiswang ke tšhelete bile ha hola re tla batho bo mme bona ba gona ke ntho ya e ba etsang yena ba gona go rata I mean ba gona go rata ntho yona le yona le seo o leng sona but not wena basadi ba bangata ba etsa now but hey jalo who difficult when o kopane le motho ya jwalo because motho ya jwalo ha o sna ntho ka mothabisa ga ona mohla motho mothabisang wena let's say ha ona tšhelete now because you don't have money and you're not thabiswa ke tšhelete ha ona mohlanga tlo thaba la ka ba rata and ka bo madimabi re na le mofuto jalo ba today ba kene manyalong ka di intentions tsa hore ba na le dintho tsa ba di batlang batho ba bangata today ha ba sa kena manyalong kapa di relationshiping for love most of the time we re kena ka baka la hore re na le dintho tse di benefits re shebile rona bana hona le banna ba ntse ba etsa ntheno ya hore ba kene di relationshiping kapa manyalong because ba shebile di benefits mare banna ba betere bona because monna o gona ho nka mosadi ya sna nix ba mo nka monyala mo etsa mosadi wa hae ke tsa sense monna o gona ho nka mosadi ya sna nix a sa rutea aba mo ana le tšhelete ba nka re mosadi ona ke morata ke tlo mo etsa mosadi wa ka aba phila le but basadi mbona ke nnete ntsona le basadi ba ntse ba etsa ntho hore a rate ba rata that is why ha re batla batho you need to know the kind of a person you committing yena hore mogwa hae o dumela o eng because re na le batho ba dumelang tšhelete re na le batho ba dumelang good life o rata good life not well and once o sa mo fi a good life le wena la o ka baba o monna ya gutu ya jwang ha tlo rata so re na le bona batho ba jwalo it bate all right are utlwana ba reng ka mona la hem yo mothi no vile mhlekazi hayi kore ka today le bua le nna fanda tsohle tse di buang ka re di bua le nna kore ka re dutse tjena le nna le ntshebile ka mahlo no tjena ka re bua le nna tla tu bua le shana ntete no ve ba hlokwa bontate ba tshwana le wena ba hlokwa tate no fi ba hlokwa tate modimo o etsa hantle mare today ha ka bua le nna tate wa ka aba o hula moya ho tseba hore motho o thabile sheba di actions tsa hae therefore checka ntho tseo a di etsang le ntlhasetse tsa zinde bare pelo is everything to a relationship or marriage from kagiso pastor o bua nnete
o tshwanetse o tsebe motho wa hao wa ka ke bona e beha loto le leng kantle a theha tax be ke Sesotho be ke bolla fore ke a ha shapo a bare o shapo ke mo hloka leng a ba mmotsa hore na o shapo a bare o shapo but a se shapo so ka nako nngwe e mong a re ke o mametse hlentate le molekane o bua nnete dumelang bontate nna ke nahana wa ka o ne a tlisitswe ke ditakatso e seng lerato hoba o ne a sa buisehe ya ba last year ke nka qeto ya hore ha ke sa mmatla empa ntse ke dula le yena until this year 5 years kaofela ile mathata okay Aaron bua Dr. November hle the only man who is allowed to tell nothing but the truth ke le mametse ke le ka Chris Hani ware a handate wa ka ai ya a re bone bantse ba ngatanyana bantse ba ngola ba re what a powerful topic ke nthabiseng ka mafura are emong are nna I got married when I was only 22 I am turning 58 years but I am miserable in my marriage we are now divorcing because of cheating at work hele right ha re kwenta te Samuel ki dumela montate ka studio ka mo Dr. November ke wa ka yo bua ka wa ka jwale jo ke na le 15 years lenyalong ha ke na le thabo ho ha le thabo ile bala 3 to 4 years makalong a lona lo ntima wa ntima ntate ko re bakeng sa tšhelete fela ha ke bua o yena ke re moswale o tshwana le ka go itekisa ka po ntekisetsa yona wa utlwa ha o sana lerato ho hang ba kgaitswe lerato le sa le it's all about material things and le tšhelete ena e batluwa e o nang le yona go a bonahala hore na o etsang ka yona ka tlung mare jo ai motho ba o batla di-allowance jo nna o ke itumelela batho ba re ba ratang ba re bona gore re kere batho ba re siametseng di-soulmate tsa rona a re di kry-a ba bangwe ba abusang hela mo so ke mo motho tlo dula mo i-kry-a o dutse le motho o sa mo rateng o sa gone imphise tla be setse go dutse ka ntlha ya bana hela bophelo rona ba na le true love a re kry batho ba ba right re kry dilo tse itlelang kwa dumelang bontate ke nna Mmaboke ke ne ke botsa a gwa diragala mo lenyalong le ntse sebaka he be le sa tlhaloganyana thank you Dumela Motheo, I don't know if it's le kwetong or what. Ne, ke batla ho botsa this thing mo kwetong o fitse ke mamabela. There's this thing ke batla mmotsa yone. Motho a ba kwa wena. O relationshiping because o batla. E ka re o relationshiping because o batla 1, 2, 3. So when how araba or even if an relationship because of 1, 2, 3 to hella or 1, 2, 3 to see if I mean this relationship for the intro or for rata. I can tell you if araba motho jwalo na o tla be o le phoso kapa jwang. Ntate November abutu a ke mathabela file di voice note tsa ba mamedi ha ke tsebe gona mohlomong hona le tseo kalakatsang ho arabela go tsena ke kopa qala ho yena because tse ding ha se dipotso ke kopa qala ho yena ya o sena qata mo botsa hore na when motari wena ha nahana o tlile dinthong o bore ke kopa o di tlwelle dintho tsena hore ke go bontsha hore ha ke atla ho tsona number 1 o saka o tshwantse understand hore
disappointment tsa rona tsa manyalo le di-relations le di-experience tsa rona di sile di createile ntho nngwe like hona jwale nna wa bona nna ke ne ke le yana reng ha fihla bophelong ba motho se ke nka di-responsibility ho tsa tsenela nna ne ke fihla wena hona jwale o le motho wa mme and hona jwale se bile ke batla ho bapala di-role tsa ho ba a husband. But now the experience tsaka di se di mpontshitse hore I need to be careful now. Ha ke sa etsa dintho jwale ka pele because I had to change ka baka la experience ya ka. So I also got to understand hore ka nako tse ding e ka nna ba motho ena o buiswa ke experience ya hore mohlomong kopane le batho ba mo yentseng jwalo, so ba ileng ba mo rata because of dintho tseo a nang le tsona. So that is why o tlo bang difficult nyana ho yena ho motho yena. Now ha se ntho tsantse hore ho yena no di tlwelle ska hlola o etsa neseng hona le tsela o ka buang ka yona mo bontsha hore no wena o ka una le tsela tse ngata tsa ka mo bontsha motho wa hao hore motho mo dimbona if ne ke batla dintho tsena mohlomong o kila ratela le batho ba nang le tsona o tsantsa mmontsha hore ne ke na le bomang ke na le mama if ne ke batla ntho tsena ka be ke ntse ke ditse le bona le no ke ntse ke la le chance ya ho ya batho ba but I chose you dingata ditsela mamedi just that di ka nkukana go etelele if ka tshwana na ke di qaqolle but also tsantsa be patient. In short, the only thing e ka ihlalosa gore tsantsa be le pelu e telele ho thusa motho ena ya nang le di-fears ka baka la hore mohlomong a ile a experience ntho e jwalo because nnete se be lona jwale le nna ke etsa mohlala kana nna se ke tshaba le nna ha ke sa tshepa hore ha motho a fihla phelong ba ka o tletse because of o latela experience ya ka. So batho ba tshwanetse ba ithute ntho eo. And ya bobedi manyalo le di-relationship ke batla go tla la ntate ana reng yena mosadi wa yo sa motima ka baka la tšhelete eng again hoja na mfone tsene tlo motsa dipotso hore a njwetse hore e qadile ka ntwena because most of the time runa ba nna re etsa so ha runa re sebetsa re na le tšhelete we don't consider the partner tsa rona mohlambona ba sebetsang runa re sa sebetse re expect hore bona ba re consider wa nkutlo banna ba bang ha ba sebetsa because o sebetsa yena ke breadwinner o tla ba ja tšhelete le bagotsi ba hae le bomang le banana le ene mohlang yena o dutse mfatshe a sa sebetse now o batla a special treatment. That is why ne tshwanela hore e be re mo butse dipotso if ne re na nako re tle re kgone ho tsema hore e qadile kae hore mosadi yona e be mohlomong sa mo treata ka tsela so because treatment e nngwe a iqale hona jwalo hore motho o treat ka tsela ena o tlo thola hore ke ntho e plantuweng ko wena u kotula ditholwana tsa ntho e plantileng wena motho. So that is why ke hlala ke jotsa bontate ba bangata ke ntate support your partner. Haeba me support your partner ho etsetsa eng le wena mohlang skepe sa o senyamelang ka rametse le wena o kgone ho supportiwa. So ke tse ding tsa dintho tse batho ba tshwantseng ba di shebe ba di ele hloko dintho tse jwalo hore re treat di partner tsa rona jwang. Yengwe ya dintho tse ke batlang go tlala ho yona ke hore it is our responsibility mamedi wa karata to bring more happiness bathong ba rona. That is why ne hlola ke jetsa batho ke re ho nona nako ene ere ha a ke ke nka be vama ke be mar ke tla be hantle ke be smart ho nona nako banna ba bangata ba tsemore o gona lo mo motivate motho ena re baby ha o ka mpha dikabelo tse monate tsa ka moreng ke tlo fa eng ka tlo fa tšhelete ka ba tlo etsa eng you know you ke dintho tse re tshwantseng banna ba bangata ba sa di soteleng hore you ka nako tse dingwe you make o tlisa happiness so that motho ha tlo etsa dintho la mo batla tshebeletso ka dikamoreng a ntshe ka lerato man wa bona because ke nngwe ya dintho tse re e re shapang ya hore o thole hore o expectile hore motho a o fe ditshebeletso tsa ka dikamoreng but o expectile ditshebeletso tsa ka dikamoreng from somebody ya sa thabang ya seng happy. You get my point? So that is why re tshwantse re study batho ba rona o mo tsebe ha se happy la le happy. Number 2, you need to master taba hore motho o thabiswa ke mama medi ke engwe ya dintho tse batho ba sa itsebeng master taba hore motho o thabiswa ke and then how to make sure that you maintain dintho tsena tse mo thabisang so that o tsebe hore okay ke a tseba hore when ki matla thabile ke tloetsa 1 2 3 ke pressa button itse and then so that ke tle khono so ene bomme bona he ba simple he ba bang he check ka le bomme ba rata bo tšhelete
la ntse ba na le yona if that o le ntate ya na le bogoni ba go tse dingwe mo spoiler fair baby a tsa fanda ga tlo fa bokana mara ke ba ka mpento go re mphe pizza man ya ka moreng yo so ka mo o inepe mono ko o ntshe ha tshweng hallelujah Yeah. Motivate. Lebo me the same way. Luana as a woman, you know your partner rata in. If muna rata koloi rata in, wa tseba or muna ka rata koloi, okay, o rata in koloi, ke mo rekele ntho itseng if o afford. Ke lo rekela monaka ho mo motivate so that everything ele tlo yetsang in the family ka tlo le etse ka thabo etswa from bathong ba thabile hona jolo na le ba sa thabisang banna ba bona ba sa thabisang basadi ba bona mara ka kamoro ba tla ditshebeletso that is why hona jolo ba kopaneng di ditupu hona jolo ke ditupu ka dikamoreng ke di funeral phala bata mosadi wa gei o ka re bile wa gei ka ro wa geile sethatho o ntate ko eno ntse ya o dimele tlase le mo mosadi o galile o bile ntse o botsa go tseta neng yena ba tla roba ba theola o sa It's a secret that you can be covering Yale show. It's a thing that you know, Rebuka Wena. Rebuaka Yena. Yeah, Rebuaka Yena, Rebuka Wena. But a remono. My own mood when I'm Segas. The well is ring it out. Na because of my son, I limit to Pilum back. Ebe ka nna ke nna motho tla mea ke tsamaye ke lonelwa ke dipula kwana ke tanelwa ke dipula ke tle le tšhelete ka tlo ha ke tota le tšhelete o fumana gore yena yae ke ya mabaka mara re shebane le bophelo bo go tonetse mahlo re tlameya re bolwantse tshwantse re jarisane re bone na re tswela pele jwang ha o ka feta kgwedi kapa kgwedi e etsa re fumana hore nna jwale se ke etsa ho feta ena ke mathata ena ke dumele le tabang ya hore ena tshwantse a fumana ho feta nna 50-50 ke ba itse ba ya batla jwale ka leo Dr. November nka re bua ka nna pastor ke le ka nyala mosadi a ratang tšhelete gona a ba bedi ya ka maitsa pati ya 40,000 ka mora pati ha ke sana tšhelete ntate ke ka dime tšhelete dibankeng mosadi ela wa sa tawa ha ke mokgalemela wa tawa re wena bona ke o last number o ntse sa bone ke sa borat ne ke batla fela ke tse phati go tsofatsa ba go tsiba ka November 1 to 7 mantati o go nta bola pelo mo asinda tona be ke fitile yeah ke ka re yena le mtse ka re ke lo okay yeah e mongare hai jo pastor Novi le mhlakasi ya ne yo o iqhitile wa ka ka rata ba le teng let's get la hema khole yes let's get la hema khole ntone misana ho le ke ena ya hore ntone misana ho le ke ena ya hore doctor re botsa ka yena iseng ka wena jale thata ke hore batho ba ngata ha ba consider yena ba considera nna that is the problem e leng hore na le yona and re ka ta bua ka yona re botsa yena hore na go tsofetse na jale ruka batho ba ntse ba re nna wa ka tjena ana yena yo wa ha ona pele ho ba jwalo ona go tsofetse ona thabile illa kana sheba taba eo hona jwale o jwang ha wena o sa khotsofala wena o sa thaba yena o jwang le yona ene tse tlo ba bothata hore batho ba gone ho tseba hore batho ba bona ba thabile le potso eo wa tseba wa sekhaya the biggest problem in Rwanda guys nowadays kore ena batho ba rata ho bua ntwana it's all about me na ke tlepele na kuthwani you must love yourself you must you must wait na ke tlepele fita dintho tsohle I understand but once o tlisa motho bophelong ba hao ha isa le wena pele no ke nnete you can consider yourself pele but you need to remember o know how pele o tlisa motho o no ka ba wa ikotla sefuwa wa zinoma o go
nna ke tlile pele nna bophelo ba ka bo tlile pele ebile batho ba rata jalo nna bophelo ba ka bo tlile pele. But the problem when it's when we tlisa motho bophelong bao, once o so tlise motho bophelong bao mamedi wa ka ratang, you need to understand gore jalo ha isa le wena no. It's no more about you. Now it's really about you guys le ba peti wena le. So ntho e tlo etsa gore batho ba ne ba re nna wa ka o nkentse tsena nna wa ka o nkentse tsena. Ya pele ke gore still go tlela ntho e nye ke buileng ka yona gore most of us re kenetse runa manyalong. O kene lenyalo le motho ma re kenetse wena wa kenela yena. Now that is why re utlwang di-pain tse ba re etsang tsona because runa re ne re kenetse runa but hotsa ne re kenetse le bona ne re tlo tseba di-pain tseo le runa re di khotseng ho bona. So that is why it tlo ba a difficult answer to people hore ba re nna ke mo entse tsena kapa ke mo faith kapa ke ne ke mo tlisa botlhoko kapa ha ke a mo tsotella kapa ne ke sa mo tsotelle batho ba ba tlo ibua eo just because we are individual, and number two, we are self-centered momamedi. Re ikopulela ile runa re nahanela runa. And that is why re sa kgone gore re bue ka bona batho bana because number one re tla bua ka bona jwang re sa ba consider gore ba teng. Okay, ke Peter. I agree we don't consider them or ba teng. That is why re buang ka rona. Because if the question is motho how o thabile now o tseba jwang gore o thabile. Now the reason why re sa bua ka bona it is because we consider them balisiko because re jwang we are individual. Ke kenetse ke mo nka ra lenyalo le. So ke tlo bua jwang ka yena ke tlo ring because ha ke mo consider le teng. And if batho bana ba tseba re lenyalo ke for two people ngabe batho ba tlo kgona gore no wa ka ke mo faitsi kapa wa ka maybe ntse ke sa tsotele mo botsa gore o thabile kapa a thaba. So that is why it is a difficult question but ba bangata because batho ba ikenetse ngwana se ke mmuso ikemetseng mara motho ka ra lenyalo. Ke futsa tsana ka Africa bo. So it go ba bothata until batho ba understand gore ba batla maphelong a batho mohlang re ke re understand gore ke tlo etsa bophelong bao and then le wena o tlo etsa bophelong ba ka if re ka master yo ke wana mo ke tla go kgathala ke tlo tsotella ke mane mo ke tlo etsa gore o thabe in because o bohloko gore ke o fumana o thabile 70% kapa 80% e re ha ke fihla bo fumana gore le 80% ya nona le yona e fedile e bohloko a fihla mo and re phela le batho ba jwalo matsatsing ana ba sa kgathaleng batho ba ba. So mo mamedi ke wana mantswa ka o qetela fela gore o fihlella o tseba gore you are no more alone in that relationship or that marriage. Mo mamedi ka rata o tla kgona go kena dieteng tsa ya o qetela batho ba tshwantse ba tsebe gore re phelela mo mamedi ya o qetela ke batla go kwala ka bona ke ya batho bana ba sa rateng go bua yona I think tshwantse re tlo ba ka ona bekeng e tla ha hona ntho bohloko phela le motho a sa rateng go bua o thole gore the reason o sa tsebe gore o thabile ka bataba ke gore a se motho a buang hona le batho ba ebile ba ipitsa di introvert mo mamedi hona ntho difficult jwala ka o dula le motho a sa buing because o foster be mo profit jwalo tshwantse no profit or fanda ga e ka re ha thaba ha e ka re o thabile ha e ka re hona le ntho ene la o so mmotsa baby ka re ha o sharp ha e ke sharp mara ke gore ke tla ba sharp baby ke ha ga re tlwele ke tla ba sharp ha hona ntho frustrating o phela le motho yo tshwantseng o dike o motsheke gore o tlo tseba gore o utlwile bohloko tshwantseng ke peke le garafo tsheke ha ona ntho frustrating jwala ka yo because ha mo botse be boshapa ha ke shapa mara ke tla ba shapa ke eng ha ya re tlwele hona le batho ba jwalo. Now you become so much frustrated again mo mamedi wa ka ratang ka mofuta o jwalo wa batho ka bua ka bona wa tseba bana mhlakazi engwe ke batlang Pastor November a tlo bua ka yona ha nako ile teng ke etswang voice note ena ya o qetela re ba petseng ya ntate ya batho ba nang le di potso tse ngata ntate a re o mo etseditse pahadi jwale ha o tlisise hore na hobaneng a mo tlohetsa a jero mo etseditse pahadi ka leraro hona le batho ba bang Pastor November ba buang mantswe a tshwana le ya ntate ana utlwa re ke mothotse ha bona ba sotlehile ka bantsha ka ga sotleho yeo ke mothotse a sa kene sekolo ka jeno ke nurse wa sebetsa ke mothusitse ka moisa sekolong empa bofelong ba letsatsi o ntlohetse ene mofuta o no wa dipotso Pastor November ha o ka sheba di show ntsa ha o tsa beke le beke hona kwana motho di dula di tlhago ke mo etseditse empa o ntlohetse ke batla hore ke re tlo ba araba rena ke go baneng a tsamaya a re etse ya bekeng e tlang alala a re etse bekeng e tlang alala ka nnete le shome ho di mahlo mamedi nomoro tsa ka tsa mohala 073 ke personal yaka 073 202 90
9079 ke personal number again 073 202 9079 momamedi 073 202 9079 momamedi ke anyadisa ke a cancela ke dietsa ka fela e bohlokwa mamedi ke gore sometimes ska lang ka qeto ka mathe ka di challenge tsa manyalo nona clone for deliverance clone for counseling pele le ka etsa decisions wena momamedi wa karata mamedi tshebeletso rona ke nela phase 6 o kala matisa phase 3 phase 7 o borutwa shopong ya maditlhabela ba tla o thibela teng shopong ya maditlhabela o re fela phase 3 kapa phase 7 o bothewa shopong ya maditlhabela o tla bo so e bona ka koloi driver ka re Grootsley o tsaba straight mo mamedi o feta lemo o fete mo Greek ba bitsa Yusuf pele nyana mane o tla bona ke rona ka lefteng ke structure se solo re a kena every Sunday ka 10 o'clock mense har ga bona sa utlwa sona le motho a daka ka khala a le mo mokgotsi wa ka easy ore ke dira ka gollela bo Malawi ke dirileng o tla nrogaka easy o tla nrogaka ke tswa go nwa easy wa nrogaka e re ke ne ke no slallo ma ke moruti nna nane ke no slallo ke tsama ka John chapter 2 mora motho a fetola metsi a bona ba hlona guys batho bo Pretoria Joburg kai Botswana please guys ke kopa le romele di number tsa lona ho 079 083 3833 07 batho ba Botswana Joburg because batho ba group ke tla plekeng tsa bona like now se ke na le batho ba 20 ba Botswana people who ba batla gore ke Botswana se ke na le batho ba 20 ba Botswana re ba etsitse hotiking into WhatsApp group wa bona so if le batho ba Joburg batho ba Botswana batho ba kae everywhere guys please romela WhatsApp fela o romela WhatsApp re ke motho wa Joburg kapa ke motho wa Botswana kae ho 079 083 3833 079 083 3833 Botswana Gauteng everywhere romela number ya ho fela mono o re nna ke motho wa Botswana kapa ke motho wa Joburg so that ba kgone le add di group tseo re nang le tsona number ya rona ke 079 083 3833 ke kopa di pick up 079 083 3833 tsaka ke 073 202 9079 073 202 9079 thank you guys and stay blessed I love you How do I